Itulah jalan itu harus lah mukut di situ lah mukti kita men kita di grup konjok kono por di tenda prang so bang kabilip sih bang bina ko si apa nak kita ni tu lah dak joigo so ko pipine jola so ni ta nanti lah so bang la patlem long ta landa no bro tang ten angla melu ko so la tu na chupi do si la so tang pen alam jongjong kan bisa mi itu officer do mana kan pachili do no sita hanya batai siwet si ekdom ke tharle lo buma hala ke suman nam ghor mukha da khide lo kai lulong ni tumsi ke bang pina ama hela toma ga nono bang ga sabso aling ge da dono ni mi thang si tehum ni dam lo so nam ghor lo hitu mukut do ola tumta katu babe od jam no buma si latum kardom bino itu latum pila pui ta nam korea bu situ lo nam korea lo so nam ghor lo kardom ni nam ko ya ni hang ko namanya dari titik kilo dari titik laksa buku tu kan, hello mana kilo kita ham, intir di radin, kalau dah lep polis kan, kalau dah nama lo polis kan, sini ni dah masih dah klaim dah, masih lah bangkai itu mana mandi panau sih klaim ni tulang tu nanti dah klaim ni sini langsung tengkan tulang, bengkai langsung kami lawan mondir. Ini komdo labang so mandir tar arnama nam gitu itu cukup ya. Tuan hola ram tapur mandir kita hola dakta bipin hola dakta matula arnama nama itu dan jara mandir hola matula arnama nama. Jana betul. Nah jadi bi paduno malam sopor nam kita ni itu silang dulu. Masih mantap malam kursi baik kita masuk susah peminta tu meeting baik kursi. Labang ke malam sopor ini di tombang apa ke di sopor nam itu silang tombang. Lancap lapen gedak kapre ini tum kaya song ya po tum tatulo kapre organization pen juga tum tatulo jalan itu mana curu lo jelada lapson mana kaki deng lo ada cerap kita pulang tum tadi ini pen curu lo lapen ge tum sini lagi ya suluk sudah lapang ge dorang ge kedam tahu tadi tum long lo je kiruni lo kamu putih junji ke song apa tatulo masuk ke song lo tak kisu bagai mitang mau kisu yang